margi. Ray Polo, Ramogi TV. Tend piny owacho mamalo e bwo migawo mar lope osingo mar rakore gi moko kuom midhiero mabende juko jogo mojot e lope ma onge obok mago mag lowo. Kane oloso e nyasi mar chiwo obok mag lope 1,200 ne squatter mojot e puodho mano ma eka ne romo 621 mantiere Maweni, Mtwapa, kaunti ma Kilifi. Jatend migawo mar lope Zakaria Njeru okoni piny owacho dwa keto mijing'o e reso jogo duto mojot e lope ma onge obok. Moko kuom jodubura mano yuore nyasi no bende ojiwo piny owacho mondo mi orakre gi joket mwandu masani wuok matiyo gi obila e yako lope jopiny e gwenge mopogore opogore ka dho wadh nam chumbi. Kama serikali kuu tutashikana na National Land Commission, tushikane na county government kuona kwamba haki ya kila msquatter imeweza kutimizwa. Kwa hivyo niko hapa kuhakikishia kama waziri wa serikali kuu ya kwamba msiwe na wasiwasi. Maonevu ya mambo ya mashamba Pwani tunataka yakome kuanzia sasa. Na wale maafisa wa polisi, mna kazi yenu ya kufanya. Achaneni na mambo ya mashamba. Mambo ya mashamba achia National Land Commission, achia county government. Nyinyi angalieni usalama wa wananchi. Kwa sababu mkiambiwa kuna watu wameumia mawaizi wako, gari zenu hazina mafuta. Lakini mkisikia ni bwenyenye ametoa pesa watu waondolewe mafuta yako na mnaondoa tu siku. Sisi viongozi wa Pwani, sisi viongozi wa Kilifi, tunataka kuhakikishia kwamba sisi ndani ya Kilifi na ndani ya Pwani tunataka maendeleo. Shida ya maji, shida ya vijana wana kazi tuweze kutatua, bali